Nećemo cigati. Idemo lagano podržati organizatore, veliki tabor, šampione države. Nekoliko velikih susreta, posebno je Draga pobjeda u Požarskoj Dubici. Ajmo, Nebojša, uvijek. Nemoj mi bez Nebojše, molim te. Nebojša je uvijek bio moralna podrška. Išao on dole uzgled baterije, išao da radi nekad škola gore. Gledaj mali koje kako to vižu! Pogođena klada! Nebojša Babica, ović je ovo smo čekali. Ne govori Marko! Zadnje rječnjak krenuo, gledaj! Kaže tvoj Filip. Ide! Tam dobru parcu naučiti. Vidu, ajmo. Hajde samo. Crna Borovina iz Nove Vojvodine. Skamena, ona je pokupila ovdje sve što je pala ljeto. Hoće li Đukić ući? Šta? Ide! Još teži. Išto su prošla grupa, posa toži. I dalje kombinuje Đukić, drži mlađeg Kočijaša. Energični. Žene. Malo kod čuva stiže. Evo ti je para da bi ja ugledati sad u... Evo Peđa i neću. Ha? I sad je gusto. Ajmo aplauz ljudi za ovu Mali Konja! Gdje se neko ide? Ajmo oslobodi gore, oslobodi izlaz! Yeah!
Dobro, ne boli me kurac koliko je vrijeme. Na vod, Bojana. Sklonite se gore, sklonite se! Gdje je onaj? Gdje ovaj? Gdje je, kome je onaj? 4:46, 0:0. Ovaj goni, ona je! Moramo sunata postati mijenja klave. Ja snime ovo. Jutros ovu kladu nije mogao moj bager izvući, ni traktor. Ni traktor je nije mogao izvući. To, brate, home, to, brate! Slavna